hat kniaz Kučank, tunio to tež jara krute bo, ale to je trebne, když je jen šef, když je taki larifari, bo to je nemôže veľmi nauknúť. A tunio bo jara krute. Když je ten týdžen 5 dnov, když som ja dživova, som ja cídne pvačo domojila. Dokiž on čet snídže ništo prajo, a ja som sa ponivova, to nesem mať do domoj. A když smo potom tak smias na novko. 10 let no tam dživova, a som pon tež do Lipska na Viki sobu jeździła z tymi mužemi a tak. A da sam ja jompo njemu praviła, hunjo mi te šec poskičil, zadovijem ty prać, ale hunjo mój šef był, a to ja nisam mova. Ja sam im šec popraviła, a tu sam ja praviła, što vošće tak luze na mnie boli. Na tych tamach wo gar nišće tak luze. A da on praviła, ja nisam na niko luze, bo nic na tebe jacač na tych tamach. Ale ty si to šo tak za svoje zała, a si pon, a on praviła, no hej, a ne treba še šabovanje, však se s toho nešto naukujú, mi pomprajú. No aj to še je tak. Jen doby šojen kajkim džive, a to tí dženca ešte najske tak tvači, to pa te mladí ľudia sa najske nisu tak viesči. Jen doby sa bole sa jen do jedno dživa zanúri, bole jen to kutne bere a jac toho odve.